Uyu ukaba ari umunsi wa gatatu ushize abaturage ba Tanzania bakomeje kwirara mu mihanda bigaragambya berekana ko ubutegetsi buriho batabushaka cyangwa se badakeneye ubutegetsi buriho ubu ngubu, ndetse akaba ari ibintu bikomeje guteza impagarara mu gihugu cya Tanzania. Uyu akaba ari umunsi wa gatatu bakomeje kugenda batwika ibikorwa bya leta biri hirya no hino hatandukanye. Reka tutaturi inkuru turebe ikirimo gusabwa cyangwa se ikirimo gukorwa mu mihanda ya Tanzania. Ikaze, icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Ziba njia, washa moto, esi. Washa moto, washa. Umo. Walete. Beba mai. Ibi akaba ari byo bikorwa birimo kugenda bikorerwa mu mihanda ya Tanzania imwe n'imwe, ndetse aho imihanda bayifunze, ibigo by'amashuri byafunze kubera imyigaragambyo ikomeje kubera muri Tanzania. Ubwo tugenda tumenya amakuru cyangwa se tugenda tuba-updatinga umunota ku wundi, turaza kuguma tugenda tubakurikiranira iby'izi nkuru uko biri kugenda. Njye mwari kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Ciao.